On your mark, get set, let's go. Switch the flow, teach you how to turn. Yeah, yo, in the dough, the original Don Dot on the. Reka mbasuhuze mwese bakunzi ba Brown Magazine, kibasuhuza mbifuriza n'amahoro y'Imana itanga. Nitwa Ave Brown. Uyu ni wa mwanya twahariye ibyegeranyo ku byamamare mukunda, cyane cyane abafite aho bahuriye n'u Rwanda. Yes. Sasa ushobora kwibaza ngo uyu munsi turavuga kuri nde? Kanze ndaje mu kanya gato mbabwire. Nangire gutera, reka ntagire mbacira umugani. Umunyarwanda yarifashe arareba aragira ati agati kateretswe n'Imana ntigahungabanywa n'umuyaga. Nanone icyo uzaba ntaho kijya, kandi burya ngo icyo uzaba muragendana da. Uyu munsi ndashaka kubabwira amavuko n'ibindi byose bitangaje mutamenye ku Mubirigi, akaba Umufaransa, akaba n'Umunyarwanda Frank Bya Ntilikina. Uyu abenshi mumaze kumenya cyane. Frank Bya Ntilikina ni umukinnyi wabigize umwuga mu mukino wa basketball muri NBA cyangwa se National Basketball Association ibarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu akinira ikipe ya New York Knicks ibarizwa mu mujyi wa Brooklyn i New York. Ntilikina yavutse tariki ya 28 z'ukwezi kwa karindwi 1998 avukiye ahitwa NYICKSS mu Bubiligi. Mbere gato yuko Frank Ntilikina avuka, nyir'umubyara Jacqueline Mukarugema n'abavandimwe babiri Yves na Brice bari batuye i Kigali. Ariko nkuko namwe mubizi amateka yiranze igihugu cyacu mu mwaka w'1994 ubwo habaga jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, byabaye ngombwa ko nyina atandukanywa n'abana be n'uwahoze ari umugabo we ahungira mu Bubiligi. Gusa akomeza kubariza amakuru y'abahungu be, aza kumenya ko bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyahoze ari Zaire. Bivuga ko bari batuye mu nkambi y'Abagigoma. Nubwo abahungu be babiri Brice na Yves bari barahunganye na se, gusa ubuzima bwari bugoye cyane pe, ku buryo batashoboraga no kubona amazi meza yo kunywa. Byaje no kubaviramo guterwa n'icyorezo cya kolera, ku buryo abagera ku 12 bishwe na kolera. Gusa Yves na Brice bagize amahirwe yo kurokoka icyo cyorezo. Bibutse aho hari mu mwaka w'1994 ari nabwo nyina yavuye mu Bubiligi akaza kubafata i Goma, hari nyuma y'amezi 6 gusa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda irangiye. Mu mwaka w'1998 ubwo Yves yari afite imyaka 12 na Brice afite imyaka 10, nibwo uwo tuzi nka Frank Bya Ntilikina yavutse avukira mu Bubiligi. Bidatinze ise wa Frank Ntilikina wari Umubiligi yaje kwitaba Imana. Nibwo nyina wa Frank ubusanzwe wari umubyaza yaje gutangira kurera wenyine abahungu be uko ari 3 yarasigiwe n'umugabo we. Niko kwerekeza mu ishuri nanone yiga iby'ubuforomo bizwi mu ndimi z'amahanga nka General Nursing. Nyuma yaho gato muri 2011 bimukiye Strasbourg mu Bufaransa, aho bari bafite abandi bavandimwe mu muryango. Nyina wa Frank yivugira ko nubwo bari bamaze kugera i Burayi ngo rwose ubuzima bwari bugoye cyane pe, ku buryo yemeraga gukora shift 2 ku munsi kugira ngo abahungu be 3 bakomeze kubona icyo kurya. Yivugira kandi ko hari n'igihe yajyaga mu cyumba akarira kubera ukuntu yabonaga kubaho byari bigoye cyane. You heard it from the man himself. Well, thank you so much for your time. We appreciate it. And French Prince, I like it. Thank you. All right. There he is, Frank Ntilikina, right here on NYICKSS.com. Nibyo nababwiye koko icyo uzaba muragendana. Aho mu mujyi wa Strasbourg nibwo Frank Ntilikina yaje kujya mu rukundo n'umukino wa basketball. Rwose mbabwira byanatangiye kare kuko ku myaka 3 gusa yatangiye kujyana n'abakuru be ku kibuga cya basket, kandi na nyina yaramushyigikiye cyane kuko n'abakuru be bakundaga basketball cyane, ari nako mu ishuri batsinda neza, dore ko nka Yves yaje kuba umusurgeon
naho Breeze akaba umu physical therapist. Ubwo nyine mbuze uko bishyira mu kinyarwanda pe, ariko n'ubundi abasibo batuzimburiye, ahubwo reka mbibwire uko byaje kugenda ngo Frank Bya Ntilikina atangire gukabya inzozi zo kuba umukinnyi ukomeye mu mukino wa basket. Byose byatangiye ubwo yari afite imyaka 5 aho yakiniraga primary ya St Joseph, aho yaje kuva akajya mu Strasbourg Youth Academy afite imyaka 15 gusa. Muri 2014 Frank Ntilikina yaratumiwe ndetse anitabira umukino wari witiriwe Jordan Brand Classic International Game, gusa yabanje kuri bench aza kwinjira umukino buri minota 23 gusa ngo urangire. Gusa yahise abyaza umusaruro amahirwe yari ahawe, kuko yahise atsinda amanota 6, akora rebounds 3, atanga na assist 1. Frank Ntilikina yafashije Strasbourg IGF Academy gutwara igikombe cy'urubyiruko muri season ya 2014-2015. Muri 2015 nibwo Frank Ntilikina yasinyiye contrat nk'umukinnyi wabigize umwuga mu ikipe n'ubundi yakiniraga ya SIG Strasbourg mu Bufaransa. Contrat yagombaga kurangira tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2019. Muri 2016 Frank Ntilikina yitabiriye Basketball Without Borders Global Camp yabereye Toronto muri Canada, yakoranye na NBA All-Star Weekend. Muri 2017 nibwo byasaga nkaho noneho inzozi zitangiye kubimamo, kuko nibwo yatoranyijwe ku mwanya wa 8 mu bakinnyi bagombaga gukora igeragezwa muri ekipe ya NYICKSS muri NBA season ya 2017. Ibyara amata byaje kubyara amavuta, kuko ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 7 2017 yasinye amasezerano n'ikipe ya NYICKSS. Frank Ntilikina umukino wa mbere yawukinnye tariki ya 19 z'ukwa 10 2017 bakina n'ikipe ya Oklahoma City Thunder, yaje no kubatsinda. Frank Ntilikina yatsinze amanota bwa mbere muri NBA tariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 2017 mu mukino batsinze ikipe ya Brooklyn Nets amanota 107 ku manota 86. Muri mukino Frank Ntilikina yatsinze amanota 9, akora rebounds 2, atanga na assist 5. Bwa mbere muri NBA kuri Frank Ntilikina yakoze icyitwa double tariki ya 15 z'ukwezi kwa 2 2018 umukino batsinze Brooklyn Nets, aho yatsinze amanota 10, assist 10, rebounds 7 na blocks 2. Tariki ya 24 z'ukwezi kwa 2 2018 yatowe nk'uhagarariye NYICKSS muri Rising Star Challenge, hari muri NBA All-Star Weekend season ya 2018. Frank Bya Ntilikina guhera muri 2014 yakiniye ikipe y'Abafaransa y'abatarengeje imyaka 16. Muri 2016 yakiniye ikipe y'Abafaransa y'abatarengeje imyaka 18. Iyo mikino yakiniye ikipe y'Abafaransa yose yagiye yitwara neza ndetse anegukana imidari itandukanye. Frank Ntilikina apima ibiro 91, afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 98. Abazi neza ibya basket nababwira ko Frank Ntilikina akina ku mwanya wa point guard. Nibisanzwe rwose ko gukina muri NBA bijyana no gufata agatubutse. Kugeza ubu Frank Ntilikina mu masezerano afitanye n'ikipe ya NYICKSS agomba guhembwa miliyoni 3,500 by'idolari muri season ya 2017-2018, akazongezwa agafata miliyoni 4,100 by'amadolari muri season ya 2019-2020, noneho akazagera kuri miliyoni 8,300 muri season ya 2021-2022. Kugeza ubu umutungo wa Frank Ntilikina ubarirwa muri miliyoni 5 z'idolari. Kugeza ubu kandi ku isoko ahagaze ku gaciro ka miliyoni 8 z'amadolari. Ni byinshi twavuga kuri Frank Ntilikina, ariko ibyo nibyo twabashije kubategurira kuri Frank Bya Ntilikina wahawe akazina ka Prince of New York.
kubera kuko natanga icyizere gikomeye cyane cyo kuzubaka amateka akomeye umukino wa basket, dore ko akiri umwana muto. Reka mbibutse ko Frank Ntilikina ari we muntu ukomoka i Rwanda wa mbere wakinnye NBA. Reka mbibutse nanone iyi ni Brown Magazine wabateguriye icyegeranyo, nitwa Avi Brown. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like cyangwa utanga igitekerezo muri comment box. Ciao ciao, tuko pamoja tena. Exquisite block, allowing the Knicks to get in transition. Watch Frank. Nasty rejection. Krug's pass, nice find inside, block from behind. Ntilikina, another fine defensive play. Harris jumper, that won't go. And Vonleh comes out of the pack but lost it. Let's see, it's going to be Nets ball.